Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyaumin ujjilat li yaumin fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nukhliqin awwalin thumma nutbi'ukumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqkum min ma'in mahim waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya wa awata ahya wa ahya wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamuqatin wa asqainakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun intaliqu ila dhillin dhi salati syu'ab la ghalilin wa la yughni minal lahab innaha tanmi bisharorin kal qasar ka'annahum jimalatun sufar ka'annahu jimalatun sufar wailu yawma idzil lil mukazzibin hadza yaumul la yantikun wala yu'zanu lakum fayatazirun wailu yawma idzil lil mukazzibin qulu hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukazzibin innal muttaqina in zilali wa uyun innal muttaqina fi zilali wa uyun wa fawakiha mimma yasta'un kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawma idzil lil mukazzibin kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin wa idza qila lahum murka'u lan yafikun wa idza qila lahum murka'u la yarfa'un